ninjani niyaphila ngaphakathi uDanger lo okhulumayo ngumuntu ongakwazi ukukhuluma kakhulu kodwa ke ngithe ngoba uBhunu besisondelene kanjena yake ngisondele ngikwazi ukuthi ngikhulume ngayo uBhunu uBhunu abantu abaningi bayazi ke sebenze naye kakhulu lapha kwiBig Nazi bo DJ wethu konke nje la besihamba khona besihamba naye usho ukuthi makudlula abafowethu emhlabeni kudlula uArmashesha noMampintsha kwabe sekuyiyona indoda bengisele nayo besenza ke izinto naye ukuthi nje siqhubekele phambili ngokwempilo sihlanganisa namatoho sibambisene ngezinto eziningi nje abantu abaningi bayazi abafowethu njana lensizwe ngiyiphethe la enye insizwa bathi uBoys benokusisiza nangepaperwork noBhunu masenza izinto noma abantu sebebaleka nenye imali yethu besenza nabo umsebenzi sibe sithumela oBoys bawusheka sobonga kakhulu kumndeni wakachilo ukuthi usinike ithuba lokuthi sikwazi ukuthi siphile basinika umfana wabo ofana noBhunu ukwazi ukusiphile naye ngithi nje baduduzeke sikhona sibonge nakubhuti abadala ke eCaba Brothers ekuyibona abantu esikhulela ngaphasi kwabo ekuyibona noma siphume esandleni abasibuyisayo endleleni sibonge wonke nje umuntu osesayidini lethu sithi bafowethu niduduzeke uBhunu silahlekelwe kakhulu lapha silahlekelwe kakhulu bekuyinsizwa bothi mawudinga usizo besiza abantu abaningi nje echazile uMakhoba la ube umuntu obe-active uyafana naye le ndoda lemfishana abayibiza uTizozo naye iwona amadoda active bakuthiwa kunento evela makunesifo kakhulukazi kuma-artist ko-DJ ibona abantu bebejwayele ukuthi bahambe phambili ngithi nje uBhunu mfowethu uphumule kahle sohle sikukhumbule umsebenzi wakho ngesiyilibala emihle ngathi izinto zingaqhubekela phambili nasemndenini niduduzeke ngiyabonga kakhulu bafowethu Sibona sasishiya